Murimi bakhona ke lapha ke apolisa nalapha ke uTalente Mbatha bathija amaTalente awefane eyela lapha ke 4-2-3-1 ezodlala lapha ke Orlando Pirates Buthuma uye ke Ozoma Mkhathe athije ecelani ngishuthe ukuze sizokwazi ukutshela abantu ukuthi ke bengikhona lapha ke kayo nalapha ke uKhaisal Khadebe abagadla ngaye sizwe lapha ke Escort athije uArma Shesha athaksheshwa kuyasheshwa abafana bakhe lapha ke uDr Akhanti Phuphuma uthatha lapha ke Thomas Kanokusho bese dlala umchino satellite acho vele siyabezibhadere acho vele siyabezikhokhile liyasuka liyahlala isuswe lapha ke Orlando Pirates elithumela lapha ke phambili bafuna ke Mbuthuma athije baphuthuma Mbuthuma isikimbe sesishawa umoya ngela lapha ke Arma Shesha nababenza iphutha oyindoda chain buyile ke ngempela iBetway Premiership la uzibona khona ke madoda bafuna ke ukudlala ngoManchester City kwendlotshane abawu lapha ke Orlando Pirates Arma Shesha wenze njani ufuna ke ukujika nanti ibhola ke manje Lemilford sibhekana lithuba sebenzela lapha ke Sipho Chaina ebona Nkosi Mthethwa uthubuza lapha ke Sipho Chaina ukuthi ke ngabe ke uNgubo Ngaki enayintambi ibhodlela ufuna ukulivula bengakahlali phansi abavakashi nawo ngelapha ke uSpisi ufuna ukuvula ibhodlela enayintambo abavakashi bengakahlali phansi besasesangweni sobuka sokuthi umdlali ke lobukeni othona lapha ke midfield of the season ngesizini ke eyedlule waphakamisa nje lafika lapha kobondeni laselideflect leliya bhola yadlala TV wadlala umtshina satellite acho vele siyabezibhadiri acho vele siyabezikhokhi lapha ke apolisa uthi ke lishayise esandleni kuye lapha ke uStones onwethu ucele izothola khona kick Orlando Pirates khona Milford ke mbukeli ngesizini edlule bekuyi second best defense lidlakalula Sipho Chaina bebene second best defense kuye lapha ke iNFD abawu lapha ke Milford kuye lapha ke iMutsipe Championship engapha ke kudla make them dance Cameron Johnson Murimi apolisa Hoto Windo Tahleza obuya naloliswa asiphamandla ahleza nanti ke ibhola lakhe lapha ke John Hoto onside wasebenza lapha ke uhleza evimba lapha ke le bhola yena ke uhleza uzophuma lapha ke yanela Mbuthuma aphume lapha ke Oswin apolisa Tsoni ingena nje iyatsonisa ke manje ayabuza kabani ukuthi ke yini tsoni into ehlupha la endlebeni iphele endlebeni ethi nje tsoni awulali ke la awulali ke sidalo phakamisa Dion Hoto bafuna makhanda be onside baliyeka balapha ke Orlando Pirates nathi jumane ke manje ngapha ke nekudla phakathi eboxini benze njani we
Masilela emva kwenhle irana yakhe uMasilela sinda ngokulambisa iOrlando Pirates kuye lapha ke uMasilela omengenyawo newo Rapo omengenyawo okampani lungu omengenyawo Siphiwe Masilela abadlali abathathu abamengenyawo kuye lapha ke Orlando Pirates make them dance yanyakaza ke manje Orlando Pirates iphasa manje ufuna phakathi kuka yona ke itsoni Dahleza Emil Ford nansi tsoni into encane ihluphi kuya ngokuzolala lethu yazama lapha ke Kabelo Khositsile alunguze lungu offside itsoni into esazohlushwa la offside Khositsile ayikho uyigejile ke lapha komsisi kaNompempe abuya na yeso lapha ke Tshepang Moremi funeka lapha ke mbukele umdlali ke ovelele osukwini ke namhlanje soke sibone ukuthi ke izothi ihambe kanjani ke leyo ndima yokuthola lapha ke umdlali ovelele hlakalula lapha ke Siyema nathi phakathi kwamashaka Moremi onside Moremi Kalacha July Kaitu nawantekele bhola lakhe ke Siyema pasika nokushona kushakana pasika khona uyihlalele ihambe no Siyema wabona uMoremi Riavaya namela Continental yadlala TV wadlala umtshina satellite atsho vele siyabezibhadiri atsho vele siyabezikhokhile yahle mnyam